Jesu hakasnongret ha Bethlehem Judea hakajingkret jongka miet te la pentia ye klung Jesu ha e fitap ngam don kentin syu ban ong ya kasap ka ba kerpang ka ba ublehi ula ai ya ini ikunlung wat ha pedeng ke jinglong kunlung kena rit ila nang ban ya thu khana lane ban batai tik tik sepang ka jingka ya o Jesu Kris ubolong ukun jong ublei ubade unong peniem ba e jongi usiem jong kisiem ubakrau naki bakrau tam ka jing slur jongi ka expression jongi klem jing leran shat ikren kaneka pensngeu tenat susu ya nga unong pej ya kaneka sap jongi kat hadu bangalapej hadu laisin sausin ya kaneka video ke jongi kalong kababhae hadu kata-kata baki kena kintip syapang utrai jongi u Jesu Kris nadu dang kenlung kena kumne bat kan longru kan nuksa kababha na ki babhatam na kabanta jong kiwei kumba u Jesu Kris hiru uju iet hadu kata-kata ya ki kena riet to ble jong ka jingsuk unyai don rengkat bat pi kenlung ba iet keremen ba anda pila he alasan pinlong kan nong pla ya ke jingshai jong ka gospel utrai syaki bendriu baro parlok bein mangabat mapi tong nya pej no bat nginya sakino ya kan ikasap ka bakerpang jong ine I hebret ka eka Christmas believe celebrate Christmas o Christmas kadika jingwan langwi o Jesus Christ siya ka birthday ka mot ka jingka jong Jesus Christ te lakayu Jesu hakasnongret ha Bethlehem Judea hakajingkret jongka miet te la pentia ye klung Jesu ha e fitap hasin oi sam jongki marat dan yakakin yakiang ta te ka Mary Teso ti ka kami ujusu ka David Kano ye kita iklung Jesu te ibosak upau Jesu wat yang besapat dan maating yaki takadaking la pentia eta iklung hasin oi te dan sakit langit Kristus di langit Kristus hari ini syadu sa Bethlehem iwan wadi da iklung Jesu ibu diwa ay fitap yung kuror balam din tiyaki min ba uhera ulosi te kilan Kristus kilapoy ang Bethlehem te kiklina uhera yung wala kayo kijo ni panya niwan ban mane ya dia herot mersoyo sila kata mga bitangkeng te uong kilikwanay ta iklum Jesu anda pila siyam tawane tulang niya nga aron do mane te kilangit Kristus kilalek te kiyo iya kru ke ba ya hasradyo ki te ula sange ang ta hajaka ka ya Jesu te dan sakit nong aplang to de makiking balam ni kong ya ta kulong Jesu mana bayat to kita ang uong hakan ni kasni haus nong David lakayu no petinjong Jesu Kristus te kilalik siya kataka Dio isi shaking ite kulong Jesu by tiasing ot te oy shokin ng alang prasa sa Kristo te Kristo to kiyo isi shaking te kulong Jesu Mary Joseph patita ikulong Jesu by tiasing ot te kiladam bat kinamani te ki sobhadak skyar penjing liwi bat kemer
Nagta kilala no gumnitso sa usim Herod. Kilig na siya kaway katlinting. Te kadba u Diyos na punang yotya. Uangal kin uwan pau ya uang. Tusyam na itay kilong Jisu. Batka kami. Topet na siya rin Egypt. Herod uwan di kilong Jisu ban penyap. Te Joseph rukong usyam na itay kilong Jisu. Batka kami. Men miet kilig na siya rin Egypt. At kitiyan baang na Egypt. Amen. Merry Christmas!